Ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo impaya munyemerere tugaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa ahangaha mu Rwanda. Munyemerere tugaruke ku rubanza urubanza rwa Kazungu Denis. Uyu nguyu Kazungu Denis ngira ngo abanyarwanda benshi baramuzi. Burya iteka iyo utamenyekanye kubera ikintu cyiza umenyekana kubera ikintu kibi. Ndagira ngo tugaruke ku rubanza rw'uyu nguyu Kazungu Denis wamaze guhamwa n'ibyaha ndetse agakatirwa n'urukiko rukuru rwa Kigali ku cyaha yasabiraga imbabazi, ndetse ku byaha uyu nguyu Denis Kazungu yari yarajuriye avuga ko mu by'ukuri ngo yaba yarahawe igihano cyo hejuru, akaba yasaba urukiko ko rwamugabanyiriza ibihano. Ndaza kuri uru rubanza, ese byifashe bite iby'uru rubanza, ese urukiko rwemeje iki? Byose ndaza mbiva imuzi n'imuzingo. Urwo rubanza ntago ari urwo rubanza rwonyine dufite ahangaha, dufite urubanza rwa Bishop Gafaranga. Uyu nguyu Bishop Gafaranga nawe yamenyekanye ahangaha ku butaka bw'u Rwanda, by'umwihariko ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu Bishop Gafaranga rero nawe yamaze guhamwa cyangwa se yamaze gusomerwa n'urubanza rw'ubujurire, dore ko uyu nawe yari yarajuriye hanyuma yuko yarakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata igifungo cyo kuba afunzwe iminsi 30 by'agateganyo. Ibi rero bituma uyu nguyu asaba ubujurire cyangwa se atanga ubujurire mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kugira ngo abe yagabanyirizwa akaburana ari hanze. Nabyo urukiko rwagize icyo rubifataho. Ibi byose nibyo ngira ngo mve imuzi n'imuzingo. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere kuje. Kazungu Denis yahamijwe n'ibyaha birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, ndetse mu by'ukuri uyu Kazungu ndetse ahamwa n'icyaha kirimo guhisha umurambo no kucamo ibice, ndetse no gutwara umuntu ndetse no kumufungirana mu buryo butemewe n'amategeko, kwinjira muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa atabiherewe uburenganzira. Uyu nguyu Kazungu twa 8 Werurwe 2024 nibwo uyu nguyu Kazungu yakatiwe gufungwa igifungo cya burundu, ndetse agatanga n'ihazabu ya miliyoni 10 no gutanga indishyi z'akababaro za miliyoni 30 ku miryango uyu nguyu Kazungu yagiye ahemukira. Nyuma y'ibi ngibi Kazungu yatanze ubujurire mu rukiko rwa Kigali, ndetse yemera ibyaha ashinjwa, yemera ibyaha aregwa, ndetse abisabira imbabazi. Avuga ko mu by'ukuri ng'imyaka kuba yafungwa igifungo cya burundu ari igifungo kirekire nk'uko uyu nguyu Kazungu yagiye abyereka urukiko rukuru rwa Kigali. Nyuma y'isesengurwa urukiko rukuru rwa Kigali rwafashe umwanzuro wo gutesha agaciro ubujurire bwa Kazungu, rugumishaho ibihano ndetse yagiye ahabwa birimo igifungo cya burundu yakatiwe no gutanga indishyi z'akababaro za miliyoni 30 no gutanga ihazabu ya miliyoni 10. Kazungu yatawe muri yombi muri Nzeri 2023 ubwo abagenzacyaha bavumburaga umwobo. Uyu ni umwobo Kazungu yari yaratabyemo imirambo yabo yemera ko yishe. Uyu mwobo wari mu gikoni cyaho yari acumbitse. Ahangaha ni mu kagari ka Busanza, umurenge wa Kanombe, mu karere ka Gasabo. Uyu nguyu Kazungu rero yamaze guhamwa n'ibyaha, ndetse ubusabe bwe yari yaragejeje ku rukiko rwa Kigali. Uru rukiko rubutesha agaciro, ahubwo rutegeka ko akomeza gufungwa igifungo cya burundu, agatanga n'ihazabu ya miliyoni 10 ndetse n'indishyi za miliyoni 30. Munyemerere tujye kuri Bishop Gafaranga. Uyu nguyu Bishop Gafaranga kuwa 23 Gicurasi 2025 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Nyamata ruherereye mu karere ka Bugesera rwategetse ko Habiyambere Zakariya wamenyekanye nka Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu
imbogamizi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Bishop Gafaranga tariki ya 7 Gicurasi 2025 rumukekaho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ubushinjacyaha bushinja Bishop Gafaranga ibyaha byo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashingiranywe. Ibi byaha ashinjwa yabikoreye umugore we witwa Annette Murava. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatesheje agaciro ubujurire bwa Bishop Gafaranga rushimangira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwari rwaremeje ko uyu mugabo Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ni icyemezo cyasomwe kuri uyu wa 11 Nyakanga 2025 nyuma yaho uyu mugabo yitabye urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ku wa 7 Nyakanga 2025 aburana ubujurire ku cyemezo yari yarafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata cyo kumufunga by'agateganyo iminsi 30. Nubwo urubanza rwa Bishop Gafaranga rwabereye mu muhezo, amakuru make yabashije kujya hanze ahamya ko uyu nguyu Annette Murava umugore we yari yahaye uyu Bishop Gafaranga imbabazi ndetse akagira n'ibindi bintu yemerera urukiko. Ariko ibi byose burya kuba waha umuntu imbabazi ntago bikuraho ko yakoze icyo cyaha. Rero bidasubirwaho urukiko rwa Gasabo n'urukiko rwisumbuye rwamaze guhamya ko uyu nguyu Bishop Gafaranga akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nk'uko urubanza cyangwa se nk'uko urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwari rwamuhamije gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.